Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 14 Cuma ertesi kunu. Avrupa Birliği'nin Ukraynaga 1 milyard avro maliyevi yardım ayırıp vermek kararı çalışıp başladı. Bunun hakkında BN'nin resmi mecmuasında haber etili. Maksat Ukrayna'daki makro maliyevi istikrarı ve islahat ilerlemeye yardım etmektir. Bundan son Ukrayna ve Avrupa Komisyası kreditler beruvu şartlarında dair o'zaro anlaşma hakkında memorandum imzalamak gerek. Bunun ile anlaşmalarını Ukrayna Yukarı Radası tasdiklamak gerek. Cenkçiler tanklarını işgal etilgen Donbas territoriyasının mesken rayonlarında saklay. Bunun hakkında OBSE missiyasının esabatında söz yürütülü. Pilotsuz uçak Donetsk'ten 85 kilometrede yerleşken Verkhnyshirokivske koyunun mesken rayonlarında 2 tank T-64 saklanıp durganını buldu. Tanklardan birisi evden uzak episi olup tek 1 metrede yerleşi. Da bir tank T-72 pilotsuz uçak Mariupol'den 23 kilometrede yerleşken Pekuza koyunun mesken rayonlarında taptı. Bunun ile missiya temsilcileri hükümet nezareti altında olmagan Donetsk vilayetinin rayonlarında silah daimi saklap durgan yerinde 12 tank 6 tane T-64 ve 6 tane T-72 yok olganını kaydetti. Novichok Madesinin zerlenip geçingen Britanlı Dawn Stagers ölümünde Rusya kabatlı. Bunun hakkında Büyük Britanya'nın müdafaa naziri Gavin Williamson parlamentte çıkışta bulungan vakitte bildirdi. Onun sözlerine göre Britanya, London ile bütün dünya bu cinayetini takbih edeceğini bekliyor. Zerlenuf alimetlerinin kız ve da bir erkek iyunun 30'unda hastahanege getirildi. Başta hekimler olar narkotik içti dep düşündü. Lekin biraz sonra olar Novichok nezerlengeni belli oldu. Recep Tayyip Erdogan resmi olarak Türkiye prezidenti oldu. O parlamenti ant etti. İkinci müddetini prezidentli cumhuriyette idare edecek. Geçken sene Erdogan anayasa islahatını geçirdi. En yakın vakitte memleket başı Türkiye Nezirler Kabinetinin yanı erkanını ilan edecek. Bir sıra müesseselerinin birleşivinden son neticesinde Nezirler miqdarı 21'den 16'ga eksilecek. Rusya maxsus hizmetleri Ukrayna'da texnogen kazanı yaratmak tırıştı. Ukrayna Tehlikesizlik Hizmeti Dnipro vilayeti Xlor Tekuf stansiyasında kiber ucumu olacağına evvelden çare korup toxtattı. Müessese malumatına göre esnas idare etuv sisteması ve kazayi vaziyet alametlerini tapuv sisteması Rusya teritoriyasından bilgisayar virusundan uruldu. Kiber ucum 5 dakika devam etti. Müessesede kaydetildi. Texnologik esasnalarının devamlı bozuvu neticesinde texnogen kazaga olabilirdi. Yunanistan'dan iki Rusya diplomatı geri yollanıldı ve daha ikisi için memleketke kiriş yasak edildi. Onlar Atina içki işlerine karışmakta ve memurlarını satıp almak intoluvda kabatlana. Bunun hakkında Katimyarana gazetası Yunanistan Dış İşler Nazirligi menbaalarında esaslanıp bildirdi. Nazirlik saytında bunun hakkında malumat yok edi. Rusya kütlevi haber vasıtaları bildirgenine göre Kreml buna karşı çareler göreceğine söz verdi. Ama Rusya Dış İşler Naziri tarafından bunun hakkında da resmi tasdiklav yok. Washington Ukrayna'nın NATO standartlarına Irışuv adımlarına müzbet kıymetlendiriyor ve Kiyev'nin alyanska kirmek intoluvunu algıçlay. Bunun hakkında Kiyev Tehlikesizlik Forumunda Amerika Birleşken Devletleri'nde Ukrayna'nın fevkalade ve vekiliyetli elçisi Mariya Ivanovich bildirdi. Onun sözlerine göre Amerika Birleşken Devletleri Ukrayna'ga tehlikesizlik sahasında levazimat ve idman faaliyeti için 1 milyard dolardan ziyade para verdi. Bunun ile ABD, Kanada ve Büyük Britanya ile Ukrayna silahlı kuvvetleri için gerekli hazırlığını teminlemek yardım etti. Really transform itself over the last 4 years.
Son 4 yıl içinde Silahlı Kuvvetler Kerçek tendinişti bolе deyimlerini gelecek 4 yıl devamında da görmek isteyimiz. Ukrayna harbileri öz için pek yüksek seviye koydu 2020 senegece NATO standartlarına erişmek ve biz elimizden gelgenini yapıp Ukrayna'ya destek olmak isteyimiz. Кремльнде уч авта девамында Олег Сенцовның анасы Людмила Оглусының мефасы ақында берген аризасына жауап бермей Русия президентіне ресми мұраджат июнь 22-сінде яланылған еді. Путин оны июньнің 26-сында алды. Бұның ақында ЮАТВ-ге Сейсима бюсының татасы Наталья Каплан айтып берді. Весиқада анасы Оглусыны тынч яшаған ватандаш ве өзен атының пексевген инсан олғаны язды ве оны евде балалары беклегенана кайдете. Это одна из надежд, чтобы... Олег'ni қартармақ үшін bu екене umuttur, çünkü Олег өзі мифа ақында ариза yazmaz. Ama kanun onun yerinde bunu yapmak tuğanları müsaade etti ve bunu anamı yaptı. Ayrı bir prosedura yok, kabul etmek mümkün, red etmek mümkün. Bu endi Putin'in kararı olacak. Ишғал етілген Қырым акимиетінің махкемесі қанунсыз суретте макюм етілген Владимир Балухны муддетінден әвел шартлы азат етуінде рет етті. Рет жевабы арби едіклер сақлап тұтуында уйдырылған дава бойынша алынды. Үкім 3 ел ве 4 ай азатлықта марум етуіні көзде тұта. Бұның еле махкеме мұраджатының илерідекі бақылуыны да рет етті. Қырым фермері Владимир Балухны 2016 сенесі декабрьде Русия құветшілері сақлап тұтуында әссасыз қабатлап тұтып алды. Бұл сененің январь айында ишғал етілген Қырымда Кремльдің незареті алтында олған махкеме оны 3,5 yıllık колония жазасына макюм етті. Бұндан ғайры Балухны тақиқат тевқифхане башлығына ұжымда қабатламақ істейлер. Наразылық білдіріп, мартның 19-ында макюм мұдетсіз açlıqны илян етті. Қырым сәкені Украина тарафдары олғаны себебінден саяси репрессиялар құрбаны олды. Қайдеті ұқуқ қорайжылар. Айрыжа, Ярымаданың илхақы башында Озия выдамында Украин байрағыны асып қойған еді. Русия футбол бойынша 2018 дүния чемпионаты кечірілуіні насыл етіп сатын алғаны Брюксельде көстірілді. Ярлы матбуат клубының отырышында британ журналисті Тим Уайтның фильмі көстірілді. Футбол бойынша бір дүния чемпионаты бір женк не қадар қабаржылық. Адландырылған фильмнің муэлифі халқара ярышны тәжавуз етіжі мемлекет кечіріп оламай деп тұшыне. Ве дүния топлылығы FIFA чемпионат кечіруі ерін деніштірмек мечбур әтмек керек олғана білдірі. Шура ордулары Афганистанға көрсетілуіне қаршылық оларақ ғарып сабық шуралар социалистик жемхуриетлер бірлігіне қаршы санкциялар көрсетіп, 1980 сенесі Москвадаки олимпик ойынларыны бойкот еткені ақылында олғаныны қайт етті. Тезден фильм Украин ве Британ телеканаларында көстерілежек. Русия, Украин режиссері Олег Сенцовның әссас ақларыны боза Франс Инфо радиосы ейінда Франкистан үкіметінің ресми темселжесі Бенджамин Гриво білдірді. Оның сөзлеріне көре, дүния топлылығы вазиетке тесір етмек тұрыша. Шымділік япылған эпосы тұрышмақлар ве чығырулар нафиле олғаны ве Владимир Путинге Теймегені қында алып барыжы япқан ихтарына Гриво Владимир Путинге аслы бір шей теймей деп қайдеті. Русияда терроржылықта қабатлап 20 yıllık апеш жазасына макюм етілген Олег Сенцов 60 күн девамында ачлықны тута ве эпосы Украин сессима бүслеріні азат етмек талап еті. Құрметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл соңғы хабарамасы да чо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV или олыңыз, сағлықнен қалыңыз, озынызны қорчалыңыз, көршішкенже.